bari munonga omurebe wito mukundwa wa Tayari West Television abwo kugumazamu wari kureba program yitensya kandi yitukuresire kugira ngo ebene kukizaho amakuru amasya akurwa mbiyanga bitarumwe na mwe program yi bari kweta aga hanu na hariya kandi agumakuru ni marungi munonga wabano gareba nobo ino kwikiriza ngo noza kwetegereza biri kufa umubyanga bitarumwe na mwe no kucira munonga burengerwa izoba okwayituru kukorra munonga emirimo yitu nyewendi job na manya apuli kandi ahindi kugambirebi nyemerire omurembo orwa kabare ukori kureba noreba nkwasire ka mamvuri eco nchikumanyisa ngo hari yakajura katari kacena kace akarumuni kagwa edakikezi kandi kuna nakugambireho omukasheshe enjure tandikire sha mukaga zekiro eri kugwa mpaka nezi shaha tuine mu akubar kweta ka slight drizzle akariyene kagendo mu misho jona bweco ecyo rukoreka ngo season yenjura etandikire namani minji omucanga ece cya kabare eshonga yenjure ryo yenyine niyo yatureta aha kugira ngo tubase gambaho n'abahangu abari kwetegereza ebyo bahangwa bwense okutwa kubasa kwetwaza ningashe cange ece cya kigezi ekibabahereze highlightinga because report ehereze kushohora ebirene yoreka ngo ecanga cya kigezi naco ni kimwe ombyango mu ihangeri ebiri kuza kutunga enjura nyinji omuseason ejo mu meza agagar kuza kwaniga kurataho nyina mukuru Simon byamukama kandogu nayebembera ekitongore kitari cya government cha Let Us Save Uganda Development Initiative so ntwenda atugambireho wenkomwe abari kurwanira ebyo buhangwa season age omuri kigezi ni bintu ki ebiriraikire kubaho kandi abantu bitu bashemerire bata kweterereza season nkeji yenyini eyobwire bwenjoro mukuru Simon twakwakira ramusi ya hormona kureba Tayari West ya wabare munonga kandi n'abari kuturikiza n'abari kutureba amazina ni Simon byamukama kandi kuyashigama ndakore ekitongoro cya Let Us Save Uganda Development Initiative kandi nango ndyo mushomesa itendeke rya Kabale University mu byo buhangwa ebyo buhinji nebyo bujubi so season yenjura ni yeje kandi nango etandishira mu kari akono manyo butwire uko kubanza necyando kwa kabiri mu kijamu porampara konko kwa kabiri noreba ngo tubwina kajura kandi akajura kinji hombweno so omurye cyanga no expectinga enjura kuba nyinji munongo mu kwakana konka kano mu kwakashatu ne bane tandika omukwakana isho agana aha then mu kwakana egwa munonga then mu kwakatanisha necendera mu kwa mukaga basoerabura then tushotse tegereza yeri kuyatani ko mu kwa mwenda kandi kapikingo mu kwikumi so omuri kigezi nko kumuragire abantu hatuyotorwire kigezi nensi yemishozi kandi cyamasango ya nensi yemishozi twabona inshura nyinji munonga nkeje yatandikira nambweno negeraze kuba nyinji mu kwakana hariho okutusheme kwa turetegura ecyo kubanza cyabyona norebe mishozi yona bakacinge ntusi ekintusi netuma butaka bwagiro kubwagumagumamo kandi nangwa n'amabige ntusi n'inshuro yanagateraho ne banegera ki nesunsi ne gumiza munerabone ne munerabone za mu ruhanga so ekindi ejinensi y'abahinji bunonga cyamasangu emisiriyo na hatiya namwe n'ikindi ugambira abantu hata abantu bashimye kutanika kwinga mbibu kugira ngo inshuro yaza kugoya amani zo ziragira ki zibe ziramera aha kuba ejisiza n'abantu bona bahinjire kandi icyo busasi cyabyona omubahinji bona tiko bine katika nshingo tiko bine fanya chini tiko mbweno batireho ejo miringo yo kushanga ngo batangatangaga mizi kugira ngo ngagera ki gashenshero ngitaka tegagira ki tegasyoka kuza kushanga gazo mu ruhanga so mbweno tutakozire cyariho ki aroburemeza ugamana icyo kubanza cyabyona amataka garaza kugenda cyamase n'ibitarabe twahinjire biraza kugenda ekirarete ekirakuratiraho baraza kushanga inshara yabenshara nambweno ecya kabiri abantu kunu yabombekira mu mishozi amishozi abinje nango nahine mpanga so kiramanyisa ngo hateje inshura yijana mani orashanga yatora amashutura negatora muri kigezi reba zamfasha reba murubaya reba kunu ya nyamweru nahantu hinje muri kigezi eturanetwara amajuga abantu so kiramanyisa ngo twaba tutera inzira tukatekoza katinka cingo fanya chini nebindi byona kushanga ngo agamizi twagena turaga ko tampora kugari kushuma shuma atira mesaraza kubo disaster yamani umukuru Simon n'ikindi nyenda kubuzaho kano shot ni buri bwire bwenjura bwaza kutandika ibyo bintu mu bugambira abahinji, mu bugambira abantu bo mu cyangeki oburemezi n'ubuhabwa cy'abantu batakubikuratira.
oburembezi ndatekateka abantu barenda kwiyongerezamo kubanza bashomesebwa munonga akuba ekibirakora obuzibu burabaho injira yamara kugorode baburebire so binegumizamo kushomesebwa munonga bakareba ko barasa gukora ekintebekaniso ko barasa gukora zifanya njuz fanya chini bakaingeje imiti ya kariyandura nangwa n'imikambe je yori kureba imikamba abanyakigeze barakunde bitakuri munonga kureba ko bajingo mu mbugire hagati hamwe no mu ntangiro kujana ne basakwata hamizi then nabanche yinjira kugamba kintu cyo kugira ngo hate jinjura yamara kuja sitakozire biharabahoki noreba ko kiraga kugwa entindo zonka ziragira ki zirachweka entindo zirachweka cyama isango ebyo ntambura birabyatahatawamo saho mbona bwo no kurabura n'abishkwasira haba district aba municipality abakwatirine nebyo nkuto nebyenki n'aba wax we baretegurire byo mpo kugira ngo nacyabaho tyazamu kutegateganise bwo mu byentambura no mu byenki injira kwega go muri Kigezi kiramo ekizibu cya Kemirabyo emirabyo eratera abantu munonga muri Kigezi munonga kujya turya higuru emirabyo mbwene nyinji munonga so ahantu no kuhugura abantu ngo bw'inshura yaza kugwakira amanyisango yagwa mu rugo mu Misiri muze kwigama kandi mwaza kwigama mutayigama hasi y'imiti mwigame omumajuganyu kandi kireke ngo agire cyo abo yino mu bigere kugira amashanyarazi katarabo mutagakakufutera ati akija zabagagaware enkito enchi konka nebyo bya bitariho yegira mu kitanda cyawo byami Omukuru Simon ekibuzo cyanje cyamuheru maybe no kugira ngo harho ibar kweta emergency funding iri kwebwa office ya Prime Minister hatwira harho kushaba ko kugira ngo bundi bagiscaling bagirete omu district za hansi iwe no tekateka ngo cinteki district zitu za Kigezi bazereze sente niza kuzikoresa kurungiringa zigumeze kirye ruguru kuriya wa OPM hatiya ezo sente zibagaho konka no nazo zikiraga process nyewo nko munteki no benda tisa ngo central government ezi sente yogizire portion ezi yaheka zigaruza hansa aroko government akoroko government ni yeryaha ni yerakora nabantu ni yere kubaherezo buhereza kugira ngo agire cyabaho at least this percentage zibe zigiye aroko government kugira ngo bikirize byabaho ninge bizibu zikezira yamba abantu kubiyo mu bunankane omuyezombera ezigumire Okay, webari mnonga omukuru Simon byamukama kandi ogwe wamuhurra ni lecturer wabeji abari kushoma ebya environment hamwe na agriculture hari Kabare University kandi na ibembera n'ekitongore kitari cya government cya Let Us Save Uganda Development Initiative yatutera mutoki kaceho habintu ebashemeye gukora abahingi okukira munongo mu bwiro bwenyene obu enjura erimune garuka omucyanga ece cya Kigezi no kukira munonga aho turebere government eri kurabura kugira ngo abantu bo mucyanga ece cya Kigezi nabo no mu byange binde biryo mu ihanga babase kwerinda bamanyengu obwire bw'enjura bugeno butandikana mani minji kandi nitwe nkabari kuturo mucyange ece twatandikire kugire bantu zagumana tukisyaho ebirabe nibigendo mbisho umubwire nkobo bw'enjura nangwana nebinde birabe nibaho omucyanga ece cya Kigezi nebyange binde bya Uganda aho Tayari West eri kubasa kusya obuhereza bwayo nyanangaruze mu studios ogumize munoreba program ya Goku Noku ogumize munoreba program ejo yenyine eri kugira ngo ekusyeho ebiriyene bitambura omucyanga kitari kimwe na kimwe kandi obase kumanya nebikugenda omu mission job na amanya apuli ahampaha omu district ya Kabale